E huble ye phi waro ki prolog ki wasnyau suk wo up ye ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyau chapi wa yo ki pulit ka Jowai wo kem ye ki lengut ki bro deilang wa drugs ka pistol wa ka poisa na Ialong West Jaintia Hills district te hadu kat wan tangka em ka poisa wa yo ki pulit wo kem na kiti ki bro te ton up ye gani ka khubor hadu wakut khnang wa yo tip iye wa sakhet te yo krum de open slam ton sedang ni chaki khubor nin kasngi kasan tarik ubna wan ru ar haja ar phau ar ka kanhun ki pulit anti narcotic task force Jowai da yo ki wo kem ye ki lengut ki bruna Ialong pak deilang wakawi ka pistol nyaw point ru phausan millimeter chirup waki kuli sotali ka poisa waso lak tangka khandi tali ki sendup sabon wa uwi uklong bilor uwa de suba wato udrok heroin kite ki lengut wacha kem kanthuk ki ya ar ngut ki chenrang wakawi ka kanthai Nailiang Superintendent of Police ka West Jaintia Hills District dakhana uwa hadin wadayo ya ka yutip watikna wa ki bru wa suba dai drug hajwai ki pulit ka anti narcotic task force dasdang ki wo boden yakiti ki bru we da yo wo pakhang luti ya ki Ialong West Jaintia Hills District hajan ka luti wo lai chapak hei por kamwale waje no chiliang kasngi ki pulit da kanre ki yakawi ka kari ka wada suba wada penem kam hei wo dai drop we ka te ka kari to ka kari gypsy we da kemle yaki lengut wa kanthop yakawi ka kanthai we hadin wada kanre yakate ka kari ki pulit ka anti narcotic task force da yo ki wo kem yakate ka poisa ka pistol wa udrok wada suba wato udrok heroin uwakhia kam wa chispa program we mto du ite da yo le wo kem yaki wiki tiar we kite to lately ki mobile phone ka wi ka dagger ka kari wasuba wa panem kam kini kinong dai drop wa ka wi ka kari maruti ka wato le ka kari kamai hajrong ini waro ki pulit da register ki ya ka case we ka takit dang lai ko chakmat te du kini don hi ki wakwa open snyau chapi snyau bha ye subscribe yo new channel khnang wa yo ten cho cho phi yo yi khubor wa thame khublei chibon